Shubor nakaslem jong Nongseng Hima. Uba sambor lang ding do ulapan pau ka jinglingo bat persya halor ka jingpenmi jingtip ka Sorkar. Kablapenmi ha ka khatlai tre ubanai jemang arhaja apusan ba ya ka profit margin kabaki Nongseng kam kinyo arpaupusan lapen hiar sya ka khatsan ponsan persen. Uba sambor lang uba de uwei ni kitrai petrol pom ba unong de kiat pareng. Udoang ba kani ka jingle ka Sorkar ka long ka jing Pynkheiñ ya ka rai jong ka Meghalaya High Court bat ka Supreme Court. Kibala persya ya ka jing ujor ka Sorkar ban penhiar biang ya ka arpaupusan ka jing yo nong na kinong khai. Uloang ba kani ka jingle ka Sorkar ka long tang ban ai jing mento ya ki katu kat ni kinong le business ha ka jilla. Uloang ba kani ka de ka jing penhun ya unong penya jong ka Seatel Info System Private Limited UMP Singhania ubapet yaka namar yaka rai jong ka court ban ai arpaupusan kidang penhiar biang kumtau loong baka 0.1% karayat no syaun ye uriu shimet uloong basan persen na ka diesel khatlai 0.1% na ka petrol pat lai persen na ka kiat pareng kila siu Syaka MVAT bat kini baro ki jing siu ki dei ki bapen biang ya ka Sorkar bahkan siu tulop ya ki nong tre Sorkar baro ki MLA bat ki menteri Sorkar ki yo tulop lingba kani Henry kidang kini biang ya ka hok baki dei ban yo uloong bakani baro ka pen I ba menteri rang ba ka jilla Kwah ban tre lang bat ki briu na ka jilla ula ben rap biang Kemudian usul kemau yang bisa isin, tapi kemau ini gimana ada kadang kue right to information mengafai, beda buat jing implement ke government yang ke integrated excise management system. But aku tu ke RTI bukan banyak keren, kue ke bahasa yang tu kalau dah jing wanra jong ke government yang ke integrated excise management system, ke excise department yang pakam kalau shimno ani ke Seatel Info System Private Limited. Kaba kembali langsung tu bertai ki penyak ini ki MP Singhania company kani ka care of Eldorado building Jail Road ti hang tu ngi sutu ba 1% na tu ka 4% ka profit margin jong ki retailers la ano kani ka Seatel System Private Limited ti ha ka bede kani menta nakaliang ka East Castle Hills Wine Dealers Association amde member jong ka East Castle Hills Wine Dealers Association ndre nga subatay ki kam ka ba ki klaya marga ya ka ju ka phang ngiya ka jing file jong ay ka RTI ba ka jing ya jong ki ko ka long no ya ka ju ka subject tingar ma pe swa kuno ki ya ni ki kam te ya kani ka right ba ka shem ka government nakaliang ka East Castle Hills Wine Dealers Association kila challenge po Honorable High Court Division Bench te hadian nyusin jong ka hearing te ka court ka judgment ikini judgment lebih kuat pila banyo na public domain kumangali ngaro nga extract na public domain nga wat na internet ngayo but hakani ka Honorable High Court jong Meghalaya Division Bench ka court ka penkesan ikini ki East Castle Hills Wine Dealers Association ha ka pa ka judgment na pipet lingba ka tu ka court order point number akusaw ka keren syai ba kapur ka sya ka ong ba ka Sorkar kala banora kuno ka polisi hakani ka excise department tang ba kamday ban kata pare hata ka 4% profit margin jung retailers kabamot ba ka Sorkar hapan abe ki retailers yang tu ka 4% profit margin bat kala penren no yang tu ba ka iarang ikom pikira penkla nak arpo khatsan timenta ka government ka high court ong yang ayang ki tu ka 4% te hadin jong kani ka rai nakaliang ka Sorkar i let pede appeal sa ampo Supreme Court te hapo Supreme Court kadili ka juhi ka Division Bench te Supreme Court ki khot ya hearing ha ka new trick April harjar akun riu te ya tu ka hearing ka balikong i masang khot i hearing hadin kila etai ka tu kat ni nakaliang jong ni Mr. Amit Kumar Learned Advocate General jong government upan ma no ikakut withdraw no yang ini ka special leave petition but kumba kami ke judgment hi hakani ka Supreme Court judgment kumba ngala yo pan limba ka internet ila tho ni ba Mr. Amit Kumar Learned Advocate General seeks permission to withdraw the special leave petition. Permission as sought for is granted and the special leave petition is upon dismissed and withdrawn.
Abapau ba hapo sekrukut ditang sisi ni biki kuat ke hiring hamtu amtip ki hadian ba kat tu kat ni kajing itai panma no learn advocate general jong ka government tikla dismiss ke case ke bapau ba aksan tu ka rai jong high court apo migelia high court kanang ni ti nakalian jungi ngina community mo nomor ba honorable chief minister di beri ba sampah ka qualification jong guru ka yar ka klaim tinggi kita mun baik ba can follow ini ki court order ti ndrei ha ni ka khalai tarik umi pada kami kesan ka we ka notification ka ba pi ba ka profit margin jong kini retailers nakalian government ki ano khatsan 0.1% te ki khampur ya ta ka court order ba ka court bana 4% ki aman nakali khatsan 0.1% te kani tu pi nei mo ngai de kom ki basang kam na jong na ka business ka jong ni contribute sa revenue jong state exchequer ni pinpahu yak pelayaran jong Sorkar jela da ba ngisi 1% ka tax na ka diesel ka lai 1% ka tax na ka petrol ba lai 4% ka tax ngisi shikini na ka MFL na kini meat foreign liquor te gini ki khajna ki bangilom kumulang jubatay na ka por ide ki ba pinpahu yak pelayaran jong Sorkar jela ha ka ba kadangkam ka Sorkar jela ban si ka tulok jong menteri Sorkar Tengi haban suatu ini bawa ki MLA minister ini menteri Sorkar hi. Te haba ya katulok jungki la penbiang nang ni pi kile ek ni kam ka long ba wat ya ka bah ka jungi bingi nong ru sino maki ken. Te da kalong ni menta ka bu jingi amingi menta ngi ngitri kuno da ngi sino ta ka profit margin ka jungi. Tingi ru pembolong nem giwe ngi dan na ki asam ngi hapenang konsta ikun kiti ibun ki jinglut ki jigsep ki jungi tilada ya kata bagi dei ban yo nong la sha streamline no dak ki bri badan na kebor ya kata bagi yo nong la sha nong kuno la sha kenyan no dak ki bri badan na kebor de ka sabu jing ya pada ni upcoming generations ni ki kun sama jungi benangwan ki masade ki nong trikam na jong de umbang adang i dak shed pak bor ngi keju kejai ki nong kai hawangi hadian ki nong kai ki job lingbah put of floor ngi bak Sorkar kadang penjelan yang tak hok kejungki tak kejuk orang nak ngi ni nei basa kowe ngutip ke beja batu honorable chief minister jungi kemakiong tim prank long ba he has favoritism for some selected businessmen mangaji nakapor skapor ha i lapat hai kabor bagi dantang kat tu kat ningot ki bayo ikikam ti dakalong ni kerpam nei kalong ba honorable chief minister ulat rai no kan menteri tanah mentai itu kendian ngote kan perkhacu pada ibun belang jadi lokta kan urip kan kawan ni pi kumaga karan pi nadu pesin ke meningkong hi tapi ayat kai ke kam nei barang upor ka file RTI ngadang sio tang itu information tengawan peni pi yang ni te anda kala ayat ya kan ke kam syahmat dei te bang ngabut din ya kejingya jong kan ka session ha ka bedi untuk podcast nasa sutu kasawan ka biga picture ba kani baru kha kedi adi katang ban suyo yo ni brio we ke ni singgania Wei kutang singgania wei hamni secretary yang ni di MP singgania Mahwir Prasad singgania basain yang kani yang ni di Urmila Devi singgania bani stu gini di mikpa jo Vikram singgania te control yang kani ka whole gi mangni na di Vikram singgania te kala shulong no this whole exercise kile just at the behest of Vikram singgania ken kata nomor pe hadian bakal ada berai ke pun nei ngan sui tu ipi ke beja te lada ki shim ya tu ka rai ke pun bagi apa na 4% pemut ba ya kani ke 1% ki bagi mut ban ai Vikram singgania ki haban manage no na way te takadaw mas tu bagi penhun yo biang ni ju yu priyo ya kai bakal ada berai ke pun ban 4% kidang banas kan tu 0.1% bagi wa penhun bi ta shimat kali ni ke ibu pi kwa hala kan kejing li jong kini ka khajana na pi ki buju siu sa Sorkar sini kembang pantai biang pi yang ahi shimat nomor ngi dan bat petroleum business bat liquor business and kini berarti kemakalong mentahi di kini bapu yang pelayaran jong Sorkar jela limba kani ke Meghalaya value added tax te kembang pantai biang pi 1% nak diesel ngi siu sa MVAT khat lai 1% nak petrol ngi siu sa MVAT bat lai 4% naka MFL naka ni ka cap rank isi syaka MVAT kini kini take tamban pen biang yang Sorkar jela na mata ban siu tulok ikinong tri Sorkar te
kumbaga nang ekran yang tu sengiru ya kai ke bagi ki kai di menta pembekerja ni la long no kata ya kan ni ke present notification baka government 15.5% dengan isu tu 4.5% kelayan so tahu di simat teh di kata ya itu ke RTI juga dengan iba dah kabaguran nang ke session kila dia ya court of law kila ada job apa honorable Meghalaya High Court kataruh ke division bench tipor bak appeal ke government apa Supreme Court lu kila ke bodek ke long tu job yang ini nomor withdraw no advocate general jangka government of Meghalaya ker pun setuju ni kila di ban buram baik yang tu ka rai High Court